August ni som pasari sang ni som ni paruk thotan ni ania bazar thlir tu te chibai ule Iran parliament chuan nimin khan bil poimo danglam tak an pasa hean bil thar hi dan satlia le ram pakhatin an mi te tanan siamang chi ram le mi puite mamo dan siam nalamani lova politics thila in beina tunlai khovel boina nena in kai hnoi boina ti pun lun theyani ngei donina lang Islamic Republic chuan an ram tana thil thalo du tu an ram mel ma media te chu Iran mi ten an kom turani lova an bepop turani lo ti ania hian US le Israel media te mai baka heng ram ten sumle paya an pui media te po huam don ni in Iran newspaper sark chuan an ta langani he bil hi Iran parliament a pass ni ma se dananga man ngal turani lova Iran Guardian Council in zirchiangin an rama dananga man tlak ani MT an ngai to le phot don ani engpo ni se he dan thara hian hetiang an ram mel ma media te lo bepop le interview lo nei pui tu te chu kum chan ve tanga kum ni thleng tanin tan tir thei an ni dona ramdang media ten Iran mi an interview don chuan intelligence ministry hena phalnan lak phot angai dona Iran ramaram dang embassy le ramdang pol office reng chu Iran mi ten an bepopin an tlo turani lova chutiang an ti duani chuan foreign ministry atangin phalnan lamha saturani a phalna nei lawaram dang embassy le office te tlo tu chu khotlanga an chanbo chang theilawa rem turan ni bok heiba ka hian hebi la hian ram dang don na le puina wanga an ram chunga dan bo chiana thleng thin te hremna po ti punani a Iran ram pona ompol te tho pui tu te po na zo ka rem turan ni dona Iran ram ta na him lo nianga lang thil ti tu le ram dang intelligence te lo tho pui tu te chu kum som chung lung in tang tura rem thei an ni dona ni Iran hian ni kumpo khan Israel ne ni som panhi chung an in do hnu khan Iran pon lam mi te ne na thok kho thin te hremna dan hi an lo pass to a tun tha mai po khan US le Israel ne na inzom media interview ane ibaka thalak te lo pe ka wangin Iran photojournalist Yalda Moairi chu kum som panga chung lung in tang turin hrem alo ni to ni Indonesia ram lir hinga wanga chian na thlenga mithi chu somli pasari an tling to a hliam tur za chuang anom to antiboka inchim le leimin nokkara chanchu na tho mek zelani pontongin Flores Island ling hinga chiat na thleng hi engang chi nge hriat ala hara inchim kara mitam tak an la omman ringa rambial paruk zet chu leimin wangin tlopo then lani lo antibok Indonesia National Disaster Management Agency chuan Manggarai Regency ami somni pali anthia Is Manggarai mi som pasari anthi antiboka sika ngadale ende regency ate po mithi anom bok lirhing wang hian in chevek zakwa aya tamma oma chevek lo de ulu atlak to si lo zali som nga vela om antiboka tuna hian in nei lo te ta na chen na tura saka mi sa nga vela nom meka chuti lai chuan lirhin le hlau mitam tak chu pona an lariak anti mishing chen na in ba ka hian hall te school te health center le biak in ang chi za songruk pasari zeda chia antiboka tranpuina na thok tu te chuan cho tui in tur blanket le dam doi ten sema chenna in nei lo te tan bu kan sakbel zela heti la hian thingtlang khola tak tak tlopo theilo le biak po theilo an la neya Indonesia rama khwal jin te tlo hnember Komodo National Park po lirhing wang hian tlopo thei ani ri lova Trans Flores Highway tlangram pan na kong pui poimo tak chu leimin wangin tlopo theyan diri lova Manggarai is Manggarai le Nogekio rambial ate chuan tlopo theilo khwa enga mozatal la omni in thu nei tu te chuan an sayani Ukraine le Russia chu drone le missile mangin an insai chun zom zela nimin khan Russia ram mun sang chu Ukraine chuan drone zatel te me win an beya Ukraine in drone manga Russian be na turu ber alania mi parukan thi ni in Russia official te chuan an soya heti la hian Russia po in Ukraine an be ve thawa Kiev khopui le che vela mi panga an thia Kiev khopui le khabuzor na dor lian bera po kang mei chuakani ponto thinang in Russia le Ukraine hian ramria sipai in ka na mai ni lovin ramril zok chu missile le drone mangin an in ka sak zela anin do na hian re lam a in zual lama pan zelani heti la hian nimin khan Romania chuan an ram chung boruwa ka drone pakhatan ka thak thu an soi
Russia Ministry of Defense chuan nimin jing lam khan Ukraine drone zariat somni pahnian ka thak thu an soya Moscow Mayor Sergei Sobyanin chuan Moscow le cheve ringota drone zathum velan hmu thu le an ka thak thu soya Moscow Biel Governor Andrei Vovobios chuan Ukraine drone in a chen na ina fu wangin kum somriat pathum mi putarathi ti soya Podolskwa Wellberries warehouse chu Ukraine chuan kap fu in kangme chuak ni in a soibok Russia ram chimthlang lam Rostov biala po drone manga beina wangin khopathuma mi panga an thi ni in Governor Yuri Slivsar chuan a soya drone za somnga vela beyan ni thu sein in engemozat le rail station te po chia ram hnoya kangme chua pha ni in a soibok hetila hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia missile beina wangin Kryvyi kwa mi pahni thi in hliam tur som palian nom ti a soya Ukraine rama steel siam na mun lian ber ArcelorMittal Kryvyi chu missile hian fu in mun engmozat a chia hun engemo chen na an chol sanangai do na tia Zaporizhia bial chimlama po missile in an ina fu wangin nupa an thi ni in helai bial sipai ho tu Ivan Fedorov chuan a soibok Kiev khopui chunga po Russia missile beina wang hian mi parukin hliam an tuara Pochaina metro station bulale khabuzor na lian taka kang me chuaka Zelensky chuan Russia hian an ballistic missile ka phak china pianga mi puima mo thil hlu an ti chemai ani ati Russia ram Ministry of Defense chuan Kryvyi le Kiev a thir siam na mun Flamingo missile siam na ta na man tangkai mun te an bei ti an soya Zelensky chuan in rin ni khan Flamingo missile hi Russia ram Samara a rocket siam na mun ka nan man thu alo sei to ni Yemen rama chuan sarkar sipai te le Houthi te in beina zual zela Nimin khan Houthi ho chuan missile le drone mangin marib khopui le tuipui kam khopui al makha te bein mi engmozat an thi Yemen ram Red Sea kam al makha hian kongpui lun lai tak le khodaya missile atla a mi pali thi in hliam tur pariat an omman tia maripa sarkar ho tu te chuan ballistic missile paruk le drone pali mangin he khopui hi beyani thu an saya nunna cha nomlo ma se in le civil hun poimo te ka chiat ania hliam tur pali an om ni in an soibok heti lai hian Yemen sipai te po in Houthi ho omna mun sang sang an bei ve mek bok ni in Nizan Khan Al Jazeera chuan an tar lang ani Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan Gaza Hamas ho in an threnan chuale tak Rom Bralavsky podcast sa tunaya na sa zokin Gaza be tulati thu asaya zantin mi somthuma tanga somli vel tha zia du thu asaya Prime Minister Benjamin Netanyahu nen po anin millova Netanyahu hian Gaza be di mati thu asaibok Ben-Gvir chuan Prime Minister nen kan ngai dana in ang lauti hi thuru kanilo Gaza hian omjana in malaka ngaya zantin mi somthuma tanga somli vel tha zel turan ni in ka hria kan ramtana mi hlau omte chau bitum turan nilowa Gaza hian nung ve tlak lo mihring tam takan oma an nung ve turan nilo heng mi te hi mihring po an nilo ati Israel ram thunai tu te chuan Ben-Gvir hian Israel sipai te thunun lova Israel mi puite veng him tu police le tanin chawa en kola Israel ram ven him na konga malak na thuron an la ngai lo thu an soi heti la hian Ben-Gvir hi Israel minister zinga du rumber Gaza tanga Palestinian te chua veka Israel mi te chen na munata na siam du tu ania Israel tanina Palestinian mitang te enkol chungchanga po Israel Supreme Court in alo khakhial to ani heti la hian US bul tumin Gaza boina chingfel tura in biak na kalpui tumin malak le tran mek ania nimin khan US President Donald Trump palai Jared Kushner le Nikolai Mladenov te chuan Cairo khopuya Egypt Qatar le Turkish palai tenen in biak nan neya he huna hian Hamas ayo po antel veni Kushner le Mladenov te hian voin hian Netanyahu an hmule don an ti boka heti la hian nimin khan Israel chuan Gaza a Khan Yunis le Nusaira ta te chuan Hamas ho le Islamic Jihad sipai te omna hmunan boma mi pakhat thin mi panga in hliaman tuarani Colombia President Abelardo de la Espriella chuan lirhing na taka wanga van duainan to mek laya US in tranpuina pe ka wanga lom thuwa sairualin hun harsan to mek la hi chuan tarif an lak sak chu cholri turin US President tamangen de la Espriella hian nithum che official lo man ti in
Colombia ram hian kar masa tho tan ni khan lir hing na tak an tuara mi zani somriat pakwa an thi ani dela SPLA hi Colombia president atana president Trump ania exaposa siama chuan president Trump nen anin biak thu le US in tran puinan pe ka wanga lom thu a hril thu asaya president Trump hena chuan Colombia thil thon chuatanga tarifa lak chol leilok turin angen ti asoi boka chiat nan to wangin Colombia ram sumdong te chuan har satna na satak an tok meka chuti lai tal chuan tarif lak chol sanri turin angen ti asoi ani US State Department in an talan danin Colombia hena hian liang hing wanga tranpuina US dollar makta duai somni paruk point panga an pe ani Colombia rama hian liang hin nuwa mi za somli pathum te chu anom na chin hria talani lawa hliam tur sang thum zakwa somthum pasari an chin chia to boka in chevek sing khat sangli zasari le panga ombaka chevek lo deuh singriat sang khat zanga somthum paruka omthu sarkar hotu te chuan an soi boka kar khat lai liam to hnuwa po chan chuan hna thok tu te chuan hnan la chol ri lawani Iran sipai te chuan US sipai pakhat lumana dollar sing thum man pedon ti an puanga US sipai that tu chu meichia ni phei chuan sing ruk pe kan tum ti an soi ani nimin khan hemi chungchang hi Iran state media te chuan an tar langa Iran army commander in chief Amir Hatami chuan US sipai pakhat that theile man thei hna dollar sing thum man pek tur thu hi apuanga US sipai man tu le that tu chu meichia ni phei chuan dollar sing ruk pe kan niang ti in Iran dau tu te beile na khonga mi puite chu sarkar tran pui turin a somani Iran media te nan talan dan chuan Hatami hian Tehran khopuya mi puite ma nimin khan he thu hi asoya US sipai that theile man thei hna Islamic Republic of Iran army chuan Iran poisa toman tlu le ding on nga pedona meiche huai sen US sipai man le that thei te phei chu tlu le ding on som pe kan niang atia US sipai thana na man ral thuam te chu aman let ni zela le anianga atharin thla kan ni zel bokanga US sipai te thana na man ral thuam an lei khom da nan hian museum thar siam aniang atibok Hatami chuan Iran in dona wangin US sipai chakna tla hniama ramtinin an mani tokin an ram himnan ngai to mek ti sain America hian thu nei na nei thin kha nei to lo atia President Trump Strait of Hormuz chu an rambung pakhata siama tum thua soipo Hatami hian a changa America chu khovel puma chakna tla hniam zela chuti chungchuan tama chuan hne puan tumin thei to pa chu zela heti la hian US sipai te chu Persian Gulf Sea of Oman le Strait of Hormuz an lu khap sakan ni atibok bazari lo thira wangin kan lo me